cicak cicak ding ding ding, diam-diam merayap. Lamun aing diragap pasti aing benang. Kamaranya itu si alang kibar si banget serem. Padahal mah aing yang diome-ome mun mesti tembak mah. Ni kembang diomehan. Gimana ni kembang teh? Gimana nya nyelem-nyelem nah? Gimana nya si kembang teh pama di kolong? Lah aku galau-galau teuing kita hirup. Ya itu sini kembang telin. Aku makin mikirkan aing. Hai cantik nyoy. Ini cantik. Ulah diruyuk, mungkin kayak digembrong sirum. Mau aing masih ingin makan udak teh. Aing orang can mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang can salaman. Bau lukut. Lah karung dobraknya banget cia serem kok yang disunatan. Gue emang disunatan lagi 40 kali, terhebeak kulit nage. Kemana sih dapurnya? Isi kasman. Oh iya, bawa kenyanan samat. Tiga edik lah. Serangkul. Hayu barulah. Emang aneh kata si tas dan sikap itu. Kemana ya? Bapak Parisi. Belum tahu. Kemana untuk baru daknya? Ya itu doang sama kemarin agot. Tanyakan. Kapitol, Kasman, kinaan dari ya? Main agot kami mah. Agot ke diapalkan. Yang jurus nanti diapalkan. Ini mau ke si Kasman tuh beda baju. Gue jadi mana si Kasman. Sesa. Umur mesti pura-pura tanah. Betul. Si Kasman tuh kemana? Ala jukut. Jangan. Ini mil. Jangannya mil begitu iya di tengah nah. Guru. Kanan. Si unur daftar ke guru. Daftar jadi anak buah. Wow. Oh, naga. Bener naik jadi anak buah yang. Baik. Oh, iya. Ya, bener sih serem banget naga doang Bang Bungkek. Betul. Saya sunurun nurlin. Sebab pencetakan guru. Capek untuk penyiaran dari ya. Iya, itu kan. Jauhnya ngenahan meninggal payung bulan mah. Coba kapitul nyeri. Oh kemana kalau pengen mau sapu? Oh iya. Aing darah gak sampai senok. Semelekete sesembara awa bae tengah kuain kuburna diobehan. Semelekete. Kemana nya ieu si sembara? Kayak kuain kuburna ditongeng-tongengkeun. Oh itu ringan si sembara teh. Kau kasep dong tutup limun. Sembara, mudang dahar naon. Mana ke jono nawaran tak? Oh kuain beak. Gemulia sia mah. Sing darat encan. Ya bumi tua kalau gitu. Wah seorang mah. Sembara bos siapa muasan awewe. Cie mulai balik. Siap basir bang jelas edan. Basir saya puasa bukan karena cewek. Ayo bener. Aku basi sembara dileletik pupuk bareng jeung aing. Basir siapa tanya ke aing, kos beta percaya ke aing. Terus aing kudu cerik ngaluarkeun cimata. Kritik jos. Basir jamur nengge ka dole ku sia tilok muasan awewe ku mata nongtot sia. Basir paling ge aing memuasan ilmu kanuragan. Dengekeun ku sia Basir awak kurut teu dek percaya. Heuh, koe ge didengekeun sembara. Manta ge mun kitu udah tutup limun bae. Basir pemuasaan ilmu menang amal, lu penting ikhlas karena Allah. Oh, aing lupa binti poho. Nik. Oh, malung-malung aja nya di tanah. Eta jalma nyinan ngahoyong di hutan aing teh. Nyaho mun aing siluman harimau. Aing marah ya. Kan tueng ka jalma. Tuang ka jalma. Bagong, ada magerem. Ya, itu anak mana ya? Pama di hutan ya siluman cacing. Nah, yang nyebut lah. Ini kami ngaganggu tadi dia.
Buta tengah ganggu tapi saya ulah macam-macam ulah galaksa. Ayo boleh ente kenalan ku kemana? Boleh dong. Pasti. Kalau boleh tahu namanya Isaha. Namanya ini kembang si tukang ngalan suluh. Amat carana kos kadean. Ulah totoelan can murin. Si oge sangarananya banget serem. Nama saya Alang Kibar, sepanjang jalan humpimpa laihum gambreng. Ih ngarana serem amat. Kos cicak ding ding ding. Asik-asik aing dialog sayang. I love you. Pul. Lah dia asik-asikan karung dobrak ko yang diitubur ku teh lasun. Sewat amat dia si cantik. Si mah ieu terek serius siringan bae. Aing nek macam mantra ti si ambu teh. Cik si ambu ge aing geus macam mantra kudu ditepak juburna. Aing macam mantra nah. Wok. Wek. Sakali nepak ngagorowok jeung ngagerewek. Siana nanangeun nanti tadi bisik-bisik bae. Ngan tadi nyai mantes di sawah. Alang Kibar. Pantesan aya lentahan androk. Mana? Ngalunyak sia ngagebugan jubur aing. Pan neng mararah kudu nama mere respon ka aa. Ih, amit-amit mere respon ka jalma teu sopan. Kirain aing mah sia tabager horeng mah bengal doang me badot. Kali sia balik eta sapon mah ka aing. He, sia ngelawan ka aing. Ampun nyai. Sing jubur suek. Komo sia nya jubur pisah putih. Hei, sia goreng. Iya, nya goreng. Halik sia, halik. Aduh, aing ditipu kudu nama mere respon tak ka aing. Kemana aduh ambu aing ditipu bagor. Aing dibere pelet palsu ku si ambu. Mati si malampir mere pelet palsu mere pakai bot. Alhamdulillah aing akhirnya selesai. Laksanakan ijazah ti guru. Aing kudu gerak turun gunung. Untuk ngebakti speot si cocodot akan mati selamanya. Karena kejahatan harus ku aing diriku-rikukeun. Aing kudu bari nyiaran ka bogoh. Kieu teh sugan mangi parawan gelis. Kamana nyanyi aing nyaran dodo? Harus gatel-gatel alergi. Langit berkelana dengan lelaki ngadal. Cinta itu mudah dan tulis. Anak rapi belati remele kite. Sembara nyeri liang celi. Muncelina di asupan kerupuk. Pasti ngeunah dicocol pakai sangu. Col au am. Ngeunah doang nak. Kamana teh si sembara? Si jubur harang. Buana maker ngaputan sempak. Coba anyangan. Mesti lupoe aing teu pepangi. Semele ketian. Kamana sembara? Urang hau ejo oi. Lah si malampir eueuh, si kasman eueuh, mungkin turun-tugan ku taneuh. Buana masih budak keur ngalaan luk enangnya. Cobaan kajajal jurusnya karang bilik hubung eueuh si malampir. Enak murunya lamun nyakaran si malampir mah. Bae si malampirnya. Aing yang gerang ngempeng. Aing naekeun si unur-unur. Geng, si unur-unur. Telagana mah keur si Medi. Unur-unur, bengecin bung plastik gula. Si kakolongan nyari gula. Ih bengecin ngiring-ngiring bedong cak-cak. Ayo ngerjakan si Kasman jeung Guru malampir. Oh, ini anak buahnya. Ayo.